Mimi ni mama Kavira Rose, kiwa hapa PLPC. Hivi tumefuata somo pamoja na mtumishi wa Mungu Katsongo. Somo zimekuwa nzuri sana kwa ajili ya juma ya mtoto ya hapa Kusini Pakishero. Na somo iliweza kusema nafasi yangu hata mimi mtoto katika jamaa, kusudi tuweze kuleta salama na amani katika jamaa yetu. Na sisi wazazi tunaweza kufanya nini kusudi tuweze kuishi mazingira ya salama na amani pamoja na watoto wetu. Somo zimekuwa nzuri, tumeona ya kwamba kunakuwa msingi, sharti tuweze kujenga juu ya msingi ambaye ni Yesu Kristo, kusudi watoto wetu waweze kumjua Mungu, waweze kujenga juu ya msingi ambao unakuwa imara. Sababu nyumba ambazo zilijenga kama vile maandiko matakatifu yaliweza kusema, kuna wale ambao walijenga nyumba juu ya mchanga. Na kweli wakati mvua ilinyesha, nyumba ikaanguka. Lakini yule ambaye alijenga juu ya msingi ambao ni mwamba ambao iko imara, nyumba hata mpepe ikiwa namna gani, nyumba haikuweza kuanguka. Na watoto wetu ni hivi, ukawajenga watoto juu ya neno la Mungu, hata dunia itakuwa korompi namna gani, wale watoto watakuwa ni watoto ambao wameshika neno la Mungu na limeingia katika maisha yao. Na utakutana ni watoto ambao hata wanaenda katika mazingira, sababu tunaona ya kwamba katika somo vile ambayo tumesoma, tunaona ya kwamba mazingira inapanda mambo mabaya katika maisha ya watoto. Mtoto anaweza kulelewa vizuri katika jamaa ya Kikristo, lakini utashangaa mambo ambayo tena inatokea katika maisha yake imetoka wapi? Kumbe inatoka katika mazingira ambayo ni machafu. Lakini kazi sisi kama wazazi, kazi ni kuweza kupalilia kutosha sasa ile mambo mabaya ambayo imepandwa na mazingira wa vironema. Sisi tunaona watoto sisi wanakomaa. Kazi yetu si wazazi ni kuweza kuongoa ile mambo mabaya ambayo imepandwa, sababu wakati mtoto anazaliwa roho yake hamuna kabisa kitu, ni kama shamba ambayo iko tayari kupokea kila mbegu. Ile mbegu ambayo mzazi wewe umepanda inaweza inaota na mazingira inapanda ingine ambayo sama ni mabaya. Lakini sisi kama wazazi kazi yetu ni kutosha ile ambayo ni mambo mabaya, kuweza kabisa kushindilia kreze ile maneno ya Mungu ndani ya mtoto. Hata majani mabaya itakuja, itakutana mbegu imekwisha kuota ya neno la Mungu, itakutana mtoto hata ataenda kushule, hata ataenda wapi, itakutana ni mtoto ambaye anajua yeye pekee kujidefendre pamoja na Roho Mtakatifu akimwonyesha hii. Wewe kama mtoto wa Mungu hauwezi kufanya hii, sababu kwa mtoto wa Mungu na hii unaweza kufanya. Yeye mwenyewe atakuwa na uamuzi mzuri, sababu amefunzwa maneno ya Mungu, imeingia katika moyo wake. Hivi wazazi ni ambao mnanifuata, tunakuwa kazi kubwa, ni jukumu kubwa ambayo kabisa hapa kutafutia watoto mavazi, kuwalisha. Kuna kazi pia ya kuweza kufundisha watoto. Iko devoir yenye sisi wazazi tunaitwa kuweza kuongeza kwa ile devoir kubwa kubwa ambazo tunakuwa nazo kuwasomesha. Pia tuna devoir ya kuwafundisha maneno ya Mungu, sababu bila maneno ya Mungu hakuna ile ambayo inaweza kufanyika. Tunashukuru kabisa mwalimu wetu kwa somo nzuri ambazo sasa zimekuwa aliji. Wewe ambaye unaweza kupenda kupata somo hizi, basi zinakuwa kwa YouTube, zinakuwa kwa mambo mengi, unaweza kuzifuata na zitakusaidia wewe kama mzazi kwa mtoto ambaye unatusikiliza. Shika sana na uweze kutafuta tena madetail. Sasa unaweza wewe pekee kusoma na unazitafuta na utapata mambo mengi, sababu saa ni kidogo, ndio maana hatuwezi kusema mambo yote katika saizi. Asante mwalimu kwa mawazo haya. Alafu kuna mtu mmoja aliuliza, wakati saa wazazi wanasema dunia itawafundisha watoto, unaweza kuambia nini wale wazazi ambao anakuwa kishachoka, anakuwa anazoea dunia itakufundisha kaji?
Je, dunia inaweza fundisha mtu? Dunia haiwezi kufundisha mtu. Tunafundisha kila mara mambo mabaya, lakini ile ambayo tunaweza kusema hata kama watoto wametuchokesha, ni kweli na wewe unafika kusema vile, na wewe unachoka. Lakini tu tutaendelea kuwavumilia na kuwafundisha kama vile Mungu. Wana wa Israeli hata walimkosea namna gani, lakini kila mara alikuwa anasema afare belle revient. Afare belle revient. Unakutana na Mungu tu, wale upendo tu basi, anaendelea kuwaita warudi, watubu, warudi kwake. Kutana ya kwamba mzazi hawezi jikuta mzuri mtoto hata afundishwe na dunia. Ni wako tu. Hautajikuta mzuri hata dunia imfundishe. Ni wako. Mungu utaendelea tu kufundisha kama vile Mungu alivyoendelea tu kuwaita basi. Na kitu kingine, kuna wazazi ambao unakutana nasema mimi ndio wanafundisha kwa kutime ile. Alafu je, mzazi naye anakuwa na muda wa kuwafundisha watoto wake katika Bwana, ili akwasema ile kitu wanafundisha, kama ni vile na kuachia makadeti, kama ni vile na kuachia ba message, kama ni vile, alafu ule mzazi unaweza kumwambia pia ni mwalimu. Ile inakuwa ushinga. Ambayo inaweza acha unasema ile ndio wanafundisha kwa nini? Nani ni mwalimu wa mtoto? Mwalimu wa kwanza wa mtoto ni mzazi. Sasa kwa école de dimanche sisi walimu tunaongeza tu kwa ile ambayo wewe mzazi ulimfundisha. Sasa mbona shida ni hii mwalimu, wakati unakutana mzazi hajue hata na walimu kwa watoto wake? Hiyo inakuwa shida kubwa sasa katika huduma ya watoto. Sijui kama keshero wazazi wanapimaka kuya na kujua hata kama mnatumika. Hawajue na programu ya watoto ya masomo, hawajue na wa mwalimu, hawajue. Donge ni kuwasukuma tu na hawawezi kuja kuona. Wao ile ni tabia mbaya. Sisi wazazi tungejua wanani wanatufundisha watoto. Mara tumekuwa na shida. Watoto sasa wanaanza kufundisha wengine watoto. Okay. Sasa mtoto anafundisha naye angali na lazima kufundishiwa. Kisha yeye afundishe nini? Ndio unakutana na kwa shida. Je, haiwezi kuwa moja ya mbinu ambazo shetani naye anaweza kutumia ili atutumie walimu ambao hawamjui Mungu wakuwe wasitulete na watoto wetu? Effectivement, ndio maana inakuwa defi kwa wazazi. Sisi ambao tumejua Mungu tungekamata kweli jukumu yetu ya kukuja kufundisha watoto kwenye kwa sababu wale ambao wadolesa ambao wanafundisha wengine, je, tumeshahakikisha kama nao wamejua Mungu? Eske wamekomaa nao kiroho kusudi waweze kufundisha wengine watoto? Naye ni mtoto, anahitaji naye afundishwe. Okay. Sasa wakati naye tenda atafundisha nini? On ne donne que ce qu'on a. Et pourtant, ekutime njo base ya imani ya watoto wetu. Ndio. Ça veut dire que tukirate hii education de base ya watoto, comprendre que jeunesse ya mtakuwa mbaya. Oui. Na en fait mwalimu, wakati nilikuwa niko ninasoma hapa shairi moya yenye iko mkitabu kia Matendo ya Mitume sura 10. Nilipata pale habari za mtu mmoja anaitwa Cornelio. Biblia inasema ya kwamba alikuwa na makarakteri za bien. Biblia inasema alikuwa naabudu Mungu na naogopa Mungu. Ile ilikuwa moja ambayo alikuwa anafanya. Yule Cornelio, yule tuambia sema alikuwa na wakati ya kutoa sadaka nyingi kwa watu. Cornelio Biblia inaniambia ya kwamba alipata muda wa kuomba Mungu siku zote. Ndio. Lakini kilichonishangaza, mtu mwananza kapata mavision. Siku moja malaika wa Bwana akakuja akamwambia, nimeona vyote venye wako nafanya. Sadaka zako ziko zinafika. Lakini wewe ukakufa hautaingia mbinguni. Alafu niko mnajiuliza, je, wazazi tumeweza kujenga maisha ya watoto yetu juu ya mwamba ambaye ni Yesu Kristo? Ama tumefikiria kwamba kuomba sana ndio inaweza kusaidia majamaa? Nafikiri kitu mwamba inaweza kutusaidia mahali pale ni kujua ya kwamba numero wa maisha ni Yesu Kristo. Na wakati Yesu amekaa inakuwa fondation, ndio kutafaire face na ile maji ambayo mwalimu amesema, ile mvua, ile probleme zote zenye zinaweza kupitikana. Na sijui kama mwalimu naweza kuambia nini baba huyu ambaye hana muda wa kuomba na watoto yake.
hana muda wa kuongea na mke wake, hana muda ya kusikiliza kama na watoto nao wana maoni gani. Sijui mwalimu unaweza kuambia nini baba yule na pia na mama yule? Mzazi wewe ambao unanisikiliza, kweli bila kupatia watoto muda ya kusikiliza tutawapoteza. Sababu sisi hatuwape muda. Dunia inawapatia muda. Televisheni inawapatia muda, telefoni inawapatia muda. Kila wakati anaweza kuwa na access television. Donc kama si hatutawapa muda, kuna vingine ambavyo vitawapatia muda. Na marafiki ambao sasa wanawafundisha bila kustahili, biko na muda. Donc kama sisi wazazi hatupatia watoto wetu muda, iko hatari yenye si wazazi tuangalie sana. Sababu hapa siku zinakuya kabisa. Shida ni kwamba na sisi sasa tena tumeingia sana kwa telefoni. Ule tuongee na watoto, sasa tunaongea na telefoni. Nisikia mwingine anasema ukaambia mtu shut up. Donc unasema anyamazi, asiseme. Donc ile telefoni sasa uko nayo hivi, uko naambia mtu anyamazi. Juu wewe ungemsemesha au msemesha. Sasa ndio umemnyamazisha. Na ulipomnyamazisha ujue vingi viko na jidevelope mwenyewe sio vitu gani. Sababu haumupe muda ya kusikiliza. Hivyo wazazi vrema, Mungu angetusaidia. Itakuwa ya muhimu tuelekeze watoto. Au sasa shida problemu ni kwamba samana si sasa hatiashwa Mungu ndio shida. Wewe peke hauko mmoja ya mzuri, sio utaelekeza mtoto namna gani? Sasa shida inakuwa ile imekuwa changamoto mwalimu, imeonekana hata tulipata na ile kwa habari za ile mtumishi Eli. Watoto wake wanafika mnivoi hawamjue Mungu. Je, alikuwa mfano bora kwa watoto wake? Nikusema ya kwamba tusipokuwa na vision ya watoto wetu, shetani anaweza kuwaletea shetani. Kuna mavision za mingi kuharibu kabisa. Haya yanakuwa na mipango. Ndio naona mtoto ni baraka toka kwa Mungu, umelewa amekuwa msiko. Na wazazi wengi wamekufa sababu ya watoto. Anapata pressure. Unakosa kama tufanye. Na mzazi anakufa, wanagonjwa maafisi tunaona kuna sababu watoto wamemsumbua na akili inachoka. Pia niko ninajiuliza na wachungaji wana maoni gani kwa huduma na watoto? Ndio maana tunawaita kila mara kabisa wachungaji wanakuwa na nafasi kubwa katika malezi ya watoto. Tungesaidia hata kwanza ile huduma ya watoto kwa mipango yao mbalimbali, wanakamata vya kufundisha watoto waapuie. Na sisi wachungaji tunakuwa na wazazi, tuwafundishe jinsi ya kulea watoto. Sababu sisi tunakuwa nao kila mara, kila Jumapili tunakuwa nao, tunaweza kuleta mawazo na maoni mbalimbali kwa ajili ya wazazi. Haitakuwa tu limoya kwa mwaka, lakini mafundisho yetu mengi tukiona ya kwamba watoto wakiharibika, kanisa la kesho iko na problem. Hivi wazazi kama hatuwafundisha na kubadilisha watoto, sababu hapo ndio kunao wakati mrefu. Sisi tunakuwa na watoto kanisa akose ni saa moja au saa mbili, lakini saa zingine zote kuna wazazi. Ndio watoto kama wazazi kama wafundishe watoto ndio tunapotesha. Kwa nini wazazi wamekuwa na kuandalia sasa walimu wa quality mosh eti hawafundishe watoto wao vizuri? Iko kudanganyika. Sababu hata kwa shule la Jumapili unajua wanasema huyu mtoto wanawafundisha kwa nyumba. Hizi anajikamata tu mwekoli de dimanche. Mwenye hawafundisha tunakutana na kwa iko dima atawafuruga nafasi yote. Ni mtoto anasema huyu wapi nyumba. Na mwenye iko angadri spiritual maana anazungana na mwalimu mtu mmoja aliniambia hivi. Alisema kama hautike ini bonne preparation, yani umefanya preparation ya reparation. Preparation ya reparation. Ndio. Yani kama haupati muda wa prepare watu mu formation kuwaandaa, umeitika gisi maisha yao yote watakuwa tunarepare. Ile kitu aliniambia naye. Ila ni kweli. Tukiona tena huduma la Yesu, alifanya 30 ans de préparation mais 3 ans ya pratique ya ile preparation yake. Nikusema namna jinsi mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Alafu tukipata muda wa kuombea watoto wetu, tunawalea katika Bwana, tutaona ya kwamba mazingira itakuwa salama. Alafu tuchukue muda ya kuombea watoto wetu.
tuchukue muda ya kuwafunza watoto wetu. Niliposoma wana wa Israeli siku za zamani, mwalimu nilikutana ya kwamba walikuwa na zoezi ya kubariki watoto wao au 4 fois par semaine. Anaikala ndio unakutana, hata tukiangalia mverse yenye Yakobo kabla aweze kufariki. Alianza kusema wewe Rubeni utakuwaka, wewe fulani utakuwaka, wewe fulani. Alafu sijui kama wazazi wale wana muda ya kuambia watoto wao maneno kama na yale, ama wamewatukana zaidi kuzidia kufanya nini, kuwabariki. Na Yobu yeye alikuwa anatoana sadaka. Vala. Alikuwa mfano bora. Alafu Cornelio amekuwa mfano. Tuseme nini wazazi? Kama tunapenda hii kanisa, nyumba, jamaa. Na ndio maana manyumba nyingi zimebomoka. Unakutana sababu mama haiko mfano bora kwa watoto wake. Ndio pale ndio shida. Sasa kazi ni kukondalia mwalimu akijua na wafundisha. Sasa na wewe unamfundisha. Yeye iko sawa, kamera iko na observe. Bora ile ambayo naona inakufundisha zaidi kushinda hata maneno. Sasa sisi tunakuya ongeza kwa ile yenye kwanza ulimbomola kunyumba. Kisha eske unawaza kabisa ile ya dakika sio kidogo tu itafanya mtoto. Vala. Na mtu mmoja, mwalimu maneno iko mingi duniani. Ni vitu hivyo nakuwaka. Mtu mmoja alikuwa ananiambia ya kwamba wakati saa baridi inafuma sana, ni pale ndipo tai inapanda. Na wakati tai inapanda sana, vitoto ya tai ambao tunataka kama maiglu zinabakia ziko zinaona jinsi tai inafanya nini, iko inapanda. Yaani tai ikapanda mbaya, vitoto vitafanya nini? Napo vitaanza panda mbaya, vinaanza kama tu kawaida ya nini, ya tai, kisha vinaanguka na vinabomoa nyumba. Mama, namna jinsi uko na jere nyumba wako, baba jinsi uko na jere kazi yako, comportement uko na afishe mbele ya watoto weko wanatazama, ndio biko wanaona. Nao sawa takuwaka wa baba, wa mama, wa directeur, wa pasteur, au wataharibisha sana kuliko wale, sababu vizazi vinakombolana. Na zamani tulikuwa tujue mambo ya Android, tulikuwa tujue WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, tulikuwa tumijue zaidi. Lakini leo wakati saa haujenge na uvitumie kwa ajili ya kupeleka injili fasi yote, maneno itaharibika. Yaani mchungaji namna jinsi unachunga kanisa ni vile wale watoto ambao wiko wanasomea mwele kanisa siku watakuwaka wachungaji wataharibu zaidi. Sasa wengine wanajirevolta kama wanaona sasa baba sasa kwa hapa tuangaikie. Anasema ndio kukudulia Mungu na dua. Sababu alipata vikwazo kutokea hasa kwa wazazi, kwa wachungaji. Na unakutana mtoto anajirevolte, unakutana anaenda hata mwingine kanisa. Unakutana ni mtu mwenye usimwambie ya kanisa, sababu alikuwa kadesi quelque part na mtu wa mkanisa, alafu anasema na mtoto wa vile usema ukoke tena alikuwa desi na mtu wa mkanisa. Problem. Anaokoka kwa neema, mimi anarudia vile. Na ndio kwenye mwandishi mmoja alisema tuna vitu vitano mwalimu. Akasema kuko fazi 5 ambazo zinaonekana kama maisha ya watu. Ya kwanza ni duty. Mtu akishaanza kuwa na maduty ana sita, basi anakuwa anataka angukia mfazi ya pili, tunataka mdecouragement. Anaanza dute na pasteur, anaanza dute na bazazi, anaanza dute na mpako, anaingia mfazi ya decouragement. Oro akaingia tu mfazi ya decouragement, c'est fini. Anashuka anaingia mfazi ya defeat. Mimi nimeona sitaviweza. Mimi nimeona avec hii kanisa haitanipeleka fasi. Mimi nimeona, alafu anaitika defeat. Oro akaangukia tu mu defeat, anashukia kama mu deception. Mu deception. Oro akishafika mu deception sasa nimecomprendre jinsi hapa hakuna kutoka tunaye. Anashukia mu kitutaka mu desespoir. Anapoteza matumaini. Ndio nasikia mtu sana anataka msasa kama ni ule mimi sitafika. Kama ni vile ka revolte kana la Mungu. Kwa maneno ya Mungu lituambia sie wazazi tuko na devoir ya kuelezea watoto mambo makubwa ambayo Mungu alitenda kusudi iweze kufanya nini, kuwaleta kuwa na confiance na Mungu. Wakati utamuelezea mambo makubwa, mambo mema ya Mungu ambayo Mungu alitenda, ndio ile Zaburi inasema kwa msaa watoto
Mungu ndo alifanya hivi, ndo alifanya hivi, ndo alifanya hivi. Na hapo wanaanza kuwa na confiance. Ndio maana kila mara katika Biblia kuna nasema watoto wenu watakapo waulize, mtakapofanya hivi, kisha bana waulize, mnasema hivi, Mungu alifanyaka hivi. Alifanya hivi. Ndio maana ya hii masinye zenye tuko nazo. Voilà. Alafu Mungu angetusaidia kabisa ili tuwe na ile watoto wako na masouvenir zenye Mungu alitufanyaka. Sio kweli. Sie wazazi kwa msababu kama wazazi wangu walikuwa hivi, Mungu alifanya hivi. Nani sasa Mungu babangu ni Mungu. Alafu unakutana kumwisho mtu anafika mnivo ya suicide kwa show. Na kushow inaweza kuwa hata ina biza kushow. Na ndio na show akitenda mazuri, juu hana pokwenda. Sasa ukisi wa mama anasema nikarudia kwetu nikavifunga watanishangalia. Anakuwa tunajitetea tu. Anashibakilia yake pale ndani. Na alishakatoka zamani. Ndio maana watu wako nalala mkitia nalamuka na acha kufa. Voilà. Joro ilishachoka mwisho nasema traumatisme sana. Naishia sasa hapa. Ile yenyewe kuna tesa ile inaacha wamoja wanakuwa wa mafu. Anasema mafu mikapenda vinakuwa basi kutakuwa nini? Tunamwambia sema basi inakuwa revolt. Unakiona mweleze si fulani alikufa toa kwanza basi. Unakosa sasa njoo nini? Ina maana ya kwamba ili nakuwa ni matokeo au unakiona unaelezea mtu sasa waone fulani ilikuwa hivi na hivi kisha vile vinaweza shangaza mtu. Na njoo nini? Ukisha mimi nafanya nini? Kisha mimi nikufanye nini? Ukaona majibu kama na zile zilishaanza onekana kwa maisha ya mtu. Ule mtu kuna vidonda vya moyo. Alafu naomba ajisaidie. Na kujisaidia ni kutafuta salama na yeye mwenyewe, kutafuta salama na Mungu, kutafuta salama na jamaa yake, kutafuta salama na watu wengine. Alafu ile inaweza kutusaidia. Na ndio unakutana aina ya pili ya kujiua ni wakati mtu anaanza kutendea wengine mabaya. Sasa kwa mafumafu senda kufaka. Kwa mfano mwanamume msijana anasema basi hata mambo ya usharati na mambo basi tutakuwa nini? Senda kufaka tu mimi naenda na nchi pale. Alafu unakutana ya kwamba magumu inakuwa. Wazazi tuwasaidie. Hakikishia kwamba umekuwa chanzo cha salama, chanzo cha matengenezo, chanzo cha matumaini, chanzo cha kuendelea mbele. Sijui kama mwalimu naambia nini kwa mwisho, sababu tunaona tunaanza endea mwisho ya mazungumzo haya. Kwa mwisho kabisa nitapana hii shahidi ambayo inakuwa katika Isaya 13 verse ya 15. Isaya 13 verse ya 15 nasema, kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli anasema hivi: katika kurudi na kustarehe utaokolewa. Amen. Nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Amen. Frase nasema mzuri. C'est dans la tranquillité et le repos que vous aurez votre salut. Amen. C'est dans le calme et la confiance que vous aurez la force. Malheureusement palisema watu wanapita talaka. Mimi tukaingia mwa hii kutulia ndani ya Mungu, kushiripulzi. Wana confiance na kuwa calme ndani ya Mungu, tutapata na asali, tutapata na nguvu ya kuendelea kushinda jamaa zetu. Na jamaa zetu zitakuwa zenye ziko for maneno ya Mungu. Asante, tunashukuru kwa mazungumzo haya, na tunajua ya kwamba ukipenda kufuata somo zote ambazo tumeweza kujifunza kwa juma hili kwenye paroisi ya Sebeka Keshero, unatape ku Instagram, ku TikTok, Facebook, WhatsApp, mashine WhatsApp, ku YouTube na mahali pengine. Niweza kupartage linya ambayo naweza kurahisisha kupata mafundisho yote ya juma hili. Basi Mungu akubariki na Mungu akutendee mema ili uweze kuona. Nimeona wema wako maishani mwangu, nimeona uzuri wako maishani mwangu.